همتون به سلام علیکم هموطنا. از فیروز جنگ دوست سخن میگم، حتما با دقت گوش کنید. با سلام به همه. چخیلی که میدانید از سبب کرونا ویروس آدمان برای بخطری سلامتی خود با اکثریت جاهای جمعیتی نمیتوانند روند یا گشت و گذار کنند. این باعث آن گشت که زیارت کنندگان قبرستان هم خیلی کم شده است. از این سبب بعضی مقبره ها و خودی عموما زمین قبرستان در حالتی کمی بی‌زیب، یعنی پر از خس و خار گشت. امروز ما گروه نواربرداران سنجر میدیا قبرستان محلی تیزگذر برای یاری دادن به پاسبان اینجا و کمی باشد هم این جاها را آباد کردن آمدیم. دوستان حتما ویدیو را تا آخر تماشا کنید تا فکر خود را در کامنتاری ما انتظاریم. در کارهای جمعیتی اشتراک میکنه. این خانه آخرت البته یاردم کردم، چونکه این کار عدس هر یک آدم میامدگی هیچی کلینیش و ازبینیش نیست. اینجا قراولا میتونه تاونی ساز قرار باشه اینجا آباد کنه. عدسش آمدگی میهنتش کرساس که درگاه آخرتی ما اینجا و در حالت آباد و تازه است، لیکن یاردم سرانو زیادتی نمیکند، اما حرکت کنید تا کمک دادم به ما. ولی در آخر برنامه با میگویم شما به این چیزه، لیکن انا دیسویتون ساعت سحر هوا خیلی این دخلش نیست. اگر هر یک شخص آمده قبری همون اولاد خودش تازه کند گرد و بیلشه، این یک کاری کلام قبرستان اینجا آباد میکنه. سبب آنکه در یک چند جا نوشته شده است که سبزه‌ای که در تپه قبر برآمدگی آن را کندن ممکن نیست، ما کوشش کردیم ریشه کن کنیم همون سبزه‌ای که در گرد و اطراف هر یک قبر رویده است. برای همین خیال نکنید تا که هم کار حرام حلال کرده است.
даргоҳанда акун гапи худомо ки гӯям як шахс кор мекунад номашон Абдуқаҳор роҳбари ҳамун шахс ки мо инҷа сал зебу ба тартиба овардем ва одами бениҳоят хоксорам ба нахостанд ки мо он каса навор багирем лекин барои ҳатман ман именно ман вай одам як қаҳрамонӣ шавад чунки одамое ки инҷа омда наметавонад аз сабаби не только коронавирус ё дигар ба баҳонаи он ки вай одамо шаҳрҳои мусофиранда давлатҳои мусофиранда зиёрат карда наметавонанд наздиконашона ин одам худашон инҷа нигоҳубинӣ мекунад рӯгу чин хорошон мекунанд тартиба оварда меистанд паста ҳама фурсат истифода бурда ман раҳмати худама ҳамон одамо мерасонам авлоди ҳамон шахс тамошобини мои қаторашанда бошад ман ҳамон одамба раҳмат мекунам ин қабристон оянда ҷои хобгоҳи мо охират мо ҳамахел ҷо мешим акун ҳамахел шахсо мо даркор обязательно лекин ин қабристони территорияш калон бениҳоят калон ҳама ин шахс дасташон омдагӣ кор кард мадад ёрдами шумо ин кас отказ намекунад 40 сол боз ин одам инҷанда кор карсудиян хай анчамунча шаҳрвандонамо даже номашонро намедонанд лекин меҳнаташон ҳаққонӣ бебаҳо ба мо беҳисоби ман ҳама кинда фурсаташ шавад ё имконияташ бошад ё хоҳишаш бошад Абдуқаҳорако ҳаминҷа коргар битон ёрдам титон шумо мурафтаги чиз ҳамин ним соат вақту ҳамун сарулибосатон мумкин ҳамин хок шавад ки савоб ҳамаи шумо ба бисёр мегузарад мо ҷӯяндаи он ки пас аз тамошои ин навор шумо ҳам аз мо ибрат гиред шумоён ҳам ба чунин ҷамоматҳо иштирок кунед аз хотир набароред ки ёрии шумо ба ҷомеа бебаҳост